Man, hari ikintu kimbangamiye mu bintu bimbangamiye. N'abasore bambara high waist biganye kwambara high waist nk'abakobwa. Bakunzi ba Talent Mix TV nkuko mubimenyereye ni za mpano twirirwa duhiga abantu bafite impano zidasanzwe. Uyu munsi twabazaniye umukinyi ukina kuri Talent Mix TV. Reka dutangire tumuha mic atwibwire. Musore witwa nde? Ya nk'ibisanzwe nitwa Rogers Free, munzi muri comedy za Talent Mix TV, muri comedy yitwa Day Comedy. Okay, ukaba uri umukinyi muri Day Comedy kuri YouTube channel yitwa Talent Mix TV. Ngira ngo bakunzi b'uyu musore ahantu mwamusanga murahumvise ni kuri Talent Mix TV, ukagenda gukora subscribe, like, share na comment. Ya musore wacu ngira ngo ubundi iyo bavuze Rogers ni muntu kitubwire story uri muntu ki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ya Rogers ndi umusiribateri, ndi single, ikindi ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda. Shami rya Nyagatare. Okay. None Rogers niki ubona nko muri kaminuza ubona kitagushimisha kitagenda neza? Man, hari ikintu kimbangamiye mu bintu bimbangamiye. N'abasore bambara high waist biganye kwambara high waist nk'abakobwa. Man, barafunga bakageza hano hano inyuma. Nta mabuno bagira abasaza. Wala ariko bambara high waist mva. Narumiwe man. Cya kintu kira. Cyaka z'abasore banyakira. Uruvuga ngo wewe hari ikintu ushaka kugihinduka kikavaho burundu. Abasore bave kuri high waist bazisigire bashiki bacu. Bazisigire bashiki bacu walayi abandi dutebeze cyase twambara bisanzwe. Andamu yari Talent Mix TV nk'ibisanzwe. Uyu nguyu akaba yari Rogers akina muri Day Comedy kuri YouTube channel yitwa Talent Mix TV. Ndagira ngo usezere abakunzi bawe mu masegonda 3. Ya ni Rogers Free 1 2 3 Rogers Free. Irukanka rero bakunzi ba Talent Mix TV ni Talent Mix TV tukaba tubashimiye tugira ngo mukomeze mudukurikirane ni Talent Mix TV, like, share, comment, ciao.